Ginabiunta ang usa sa mga bisdak talents nga naila na sa iyahang katakos sa singing ug theater acting. With us this morning, the very talented Charlie Sumalinog. Mayong buntag, Charlie, ug welcome sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag. Good morning, Miss Cecil, and maayong buntag sa tanan natong mga kapuso nga nananaw karon sa Regional TV Live. We're so happy to have you this morning, Charlie. Kumusta naman ka? I'm doing great, Miss. I'm doing fine. Naara gyud sa balay no kay kana mas safe ta if nata sa balay. So work from home lang ko karon. We're very interested to know, Charlie, kung kining imuhang talento sa pagkanta, kano sa jud ni nagsugod na imuha jung gi-pursue kining imuhang talent isip usa ka theater actor and usa ka singer? Actually, Miss Cecil, kanang bata pa lang jud ko, hilig na gyud kayo kumukanta. The first ever contest nga akong naapilan, Miss, is sa college na sa University of San Jose Recoletos. I joined Husanian Got Talent Season 2 and luckily ako ang nag-grand champion ato, which karang i-open siya og kaning mga opportunities nako during sa college. So na-part ko sa Adelante Dramatics and Cultural Ensemble, and then ni-perform me like sa mga events sa school and even outside sa school. Ni-appeal ko og mga several contests, singing contests diri sa Cebu, and then one first big break nako, Miss, is when I joined Sinulog Idol last 2015, and I won as second runner-up. So after that, Miss, kanang grabe, daghan kayo kanang it opened a lot of doors, it opened a lot of opportunities to me. Kanang naka-perform ko ang mga big events diri sa Cebu. Aside from singing, naapila na usab nimo ang theater acting. How beneficial ba kining pagsulay nimo sa theater na mapalambo pa gayud ang imuhang singing talent, Charlie? Naa sa joy training sa kaning expression sa stage performance. So daghan kaayo kung nakatunan yun sa theater, Miss, which ma-apply sa jud siya kung sa ako ang singing nga career. Of course, di ni namo i-take for granted nga opportunity nga madunggan ng imuhang tingog this morning. Pwede ba mi mga ayog pasample gikan kanimo? I need you, you are my love. I need you, you are the one I will die for. Thank you. We needed to hear that song, Charlie. Dagan kayong salamat kanimo for joining us this morning. Thank you. Thank you so much, Miss.